I jotono no Dipor Sari kaham tabuk almost like 2:30 nor jotono shiwo dini YTA by kaisa joto Gumoti district o shutdown yakaba joto Gumoti district ni entire offices tongmano talar zakha tamni bai talar zakha nor jotono aboni issues haimano but kemana baru community confused ngai tong tini simda paisina khana gatai krike da nai ang sanai sini joto lugurong no sini takuk bukuk sang no je ani Facebook live nai tong nai tumuno government of Tripura obnoti ye serious ya yakaba obnot lightly issue now hangkang kangkai sing tini nasing tong nai tini nasing tong mani bisingo government of Tripura tam kai ya sing abu nasing mani pore press conference ni bisik di share nai ajora wotai Gumoti district ni DMC mi office talangar entire joto Tripura ni joto district tong mani ngai mano and talasimi ya road blockade ngai mano jaga wo so abnang poinai don't be panic kuno utawa di cinta khain nang ya sini protest it will go on I see tamni bagai chungtina protest khain nang kha bui baksa wanso go asa chikonsa issue ni bagai jatini DM office talan nang kana ba asa chikonsa issue ni bagai jatini sara Tripura wo official song no talan nang kana ni ko bugo wanso mano point is not that point nangka tam ni bagai mo hai sadharan to DM sini bobagrano sak nangya nanai nang tai sini titiedi sini honorable CM sini charifang adong ni okra bini upore tam ni bagai bo amake insult khaye misbehavior khaye na main issue aba haisi and main issue abono je public servant hanjai rok amai DM rok future sungnangya sini entire society wo future sungnangya amai DM no sini je kono onyo district go future amai DM nangya jeta highly attitude gana no haisi amai DM no sung naslero sini bagai sini society wo amai kono sung dorkar nangya haisi amuno sung kaisa message pass khaina ni muchungo but tini ang sanai naimani kahaise why always salbrum brum no o je jonojati murcha BJP ni hnai ro thaisa kok botang kono bagai saimia Tripura ni bagai whether it is about Roman script whether it is about land rights whether it is about Tripura Accord bebang cup tinang muitu mano sini party ni president sir BJ Kumar Rangkol saman nang muitu mano haise jefru sini airport ni mung Robindranath Tagore Snampuru sini joto Bidhan Sabha ni CPIM ni MLA rok je sini MLA rok joto no bukugo tikuplung bukugo chain rizak same thing tini bahai no BJP o tongai dofani kok saimani hangkangkai saisung sak bekti ko se hamnani bagai amai party khaiga tamungchung dofani logirani bagai dofani kok sanani bagai sing a sujuk a sep a party o skri hangkangkai angke sanai nang ba sak hamnani bagai bis nang party khaible sak ajinani bagai sak tongthok tongnani bagai not a single BJP जनजाति ni ek jona fana tini o DM ni ti jesi ni buma grang tongmani abo suntin nu gya hese Tripura wo tang ba ke Tripura sra amlo belake wanao asike politics na torjama ba nijini dofana sung sinili hese that is the reason abono sung buni dofa ba sung tungjagai tongmani buni dofa ba sung kasirab jagai tongmani buni dofa ba sung siklak jak tongmani obos reason hese amumanya
I am very much proud. Tinang sak belai ke kung chugu haise. YTM ni platform bubagna ni under leadership samung khaya ni manmani. Omo tini belai ke kepal kaham se mangano haise dofa ni bagai kisa sekala samung khai manmani. Judi no o jaga bo dofa bai kuno kok seme ke tong ya haise mai party obo. But reason nini dofa wana nung torso ya hanggang kai. BJP, CPM, Congress khai tam lag nai. ঠিক আছে জিতেন্দ্র চৌধুরী লিডার অফ অপোজিশন বকক সাকা কংগ্রেস ni kok saka but why not a single BJP Janajati Morcha amane ti kaise ban kare lachia da kise bano sak BJP Morcha Janajati Morcha ni soi kise ban dal lachi to fane bai kono fane ekta single kono contribution di meya Jeffrey Bong ni Chief Minister Manik Shah sakachimina wow apa kesung lagi nai Jeffrey kun man saya apa kita kun kemiya tongai maya hai janglam hai jaga wo suja kok clearly jaja dofani kok semania dofani bai kun contribution ni men kai am hai party la thiri ka phadi hai si dinna Janajati Morcha ngai BJP wo tongai to tipana no BJP ne pressure khaya kai ab window fan leaders no pressure khaya kai it may got effective তিনি হাকিন আর তঙ্গনে সিকল জায়গায় তং হাইছে কোন লাভ করে হাইছে নু খাবলে 25 টা বছর সিপিআইএম নি আমালো সিপিএম রক্তি প্রাসন তো ফানা থঙ্গই 25 টা বছর রাজু তো খাইগারা হাইছে we are tabu sungtaw mogol kanaya khunjo na thongya যথেষ্ট শিব যথেষ্ট নগো হাইছে সিনি দফাও তামঙ্গই তং en jora tong sinyam no thik khaimani hanggang kai ni dofa emon je tolak lagi thangana afur nang khasi pan ni dofa tai kuchu kagalak am hai jora phaina haise Home Minister Amit Shah saka Bangladesh rongno Bangladeshi te Rohingya rongno 30 din bising joto India ni detain khai deport khaina ni bagai horo bus kok saka o job bo sung phunung na haise o job paigina o job bo sung YTF phungnai nor nungnai haise YTF TWF diplomata o job bo sung khainai onya ja khagala param chayo bui khanaya bunu ga ja khagala main capital Agartala khai phungnai sung nor nungnai haise Agartala ni main capital no Bangladeshi go back nai sung sir khogana tini baksa ane olai video numan pore Janajati Morcha ni kebama leadership norok salai pan norok allowed khaije gi haise BJP khaibo dofani samung khaine ke khaimano haipano saksak hamnani bagai saksak MLA boot basana bagai saksak MDC basana bagai ticket chine hamloi ton kun lav kare haise ai baksa bas halayo Buskan ni ADC song bari hangkai BJP jote ADC capture khane nai Tiprasa jotesto shiwo sabono bud khangkai sabono tiprasan bai koksa jotesto shika jesukpano rang bai jesukpano ri bai jesukpano tender samuruma bai abo tikia re abo tikia abo permanent ya haise nung je kathang tongsa ning ni dofano contribution kriklang di afru dofa rok no jese kunafan toni no rutu kari wana haise nugia wa chapano roman script barbar chini diplomata ni joto honorable MLAs rok Bidhan Sabha koksau kintu thai chapano aro ni bo BJP ni sinti prasemla kai chapan koksane kare haise so this is the reason tama politics khaitir prabo buini dofa thangnai di haise buini dofa ni bororok tirpana bade kare anti notice and state thangai bhage politics khaina di borok sikang janjani dofa janjani ingkoni bagai janjani jatni bagai janjani dofa ni bagai borok koksai borok kuchu kau haise am develop bongo ga asik bo sung tabuk siang kangkai saksak khorsa baksa MLA ngai rang puji aji woi building no koto gari kaham ha
am te hisim so wansulai tongle CPM ne to chhanane kong nokri khaise ti prasana joto ne sai kapalni birman sikagya khaine ke CPM am no guarantee ne tini o generation point ti prasaro BJP o tongtoi gari khungsa mane gurinani bai rizak tongka asbai ne tongthoi tongno bai gangai aboni ni sara jibon maya haise party kono party permanent krai bebongno temporary haise borong muni shubo kebo immortal krai kebo mortal krai jotno immortal so abon bai nang jotisto shiwo jotisto saimano haise and chini borok tumono mohai kemang tonghangang ke in future last to tini je o mane status sungti prasara man to mane obon seven type of status man lak azora phaine hisi abon nor nugnai don't think abon lak sure ngai abo abon mane bubagra sungnayo dofani bai thansa ke eglogi fight khayani when we fight together we can achieve something sing jefur thansa ka chop ngonai sing mungsa mana haisi কিন্তু sengmania seng coba khaya thansa ke aro bali sali ni kaglai hangkai kuno mana ni tasudi seng tinno go sini dofawo tripura hastewo ti pramotha YTF TW bade ke bo onyo organization abon ti fight khaya just for political mileage ni bagai kisa misa kok sai phone wasam kintu bukha bai kem khaimia dine seng nukha abon thajing maso sini bijikumas langkol ni sani kokro sang maso boro ni contribution dofani bai asa khamjang mani bagai boro sini sunu success khaimane sung koikta sini issue koikta sini points sung nugo haise abon current national party khaye tamo sung tumi man khatir haste bagai zero contribution ngi tino ma ke fight khai tongma jorobo logiri man yangkai nor am hai BJP Janajati Morcha fan hantong de don't think that nung mana nang haise MLA ngana MDC ngana do fani bai kok kun kok seme hangkai bolo last to bata sai tongai bata simisa sawe a bata be ok pungoi manglana srai mung chai si ma thyen yang haise do you think srai mung nanglak diba ti prasalong ne ti prasalong thoki woi ti prasalong no siklagai nung tini MLA MDC panang kha nung wansu srai mung nanglak dah na to fani srai mung nangana haise thani sungla tini khorose जैसे पण महा बीजेपी ने जनजाति ने महा लीडर कोतर दाम तो बिनी आगरतला थाने बेगुलबा थाने नारो नोंनि चेहरा नुखान न बुसानाय नों तिप्रासा आरो न संला नों सीपीएम दाखाय बीजेपी दाखाय कांग्रेस दाखाय न संला खायसे नों किन्तु वासो नों तिप्रासा बुबाग्रा आ डाइरेक्शन बाय सनो लीड खायो आमै तिनी যথেষ্ট সারা ত্রিপুরাব বুবা গ্রানোর লগিরবই থানসানি মারো লগিরবই যথেষ্ট YTF ফাইট খাইতো আই রিয়েলি এপ্রিশিয়েট আং বেলাইকে বড় মারো হাইছে সিনি YTF নি সিকলারনো TW নি সিনি বুমা বদলনো তি প্রমোট নি সিনি প্যারেন্টস বদিরনো সিনি সিনিয়র লিডার্স রনো বংনি আন্ডারো বংনি প্ল্যাটফর্ম সামুং খাইয়া বে বেলাই খাসরাং হাইছে ওয়াই তামনি বাই খাসরা দফানি বাই মুংসাসে খাইদা মানো So all these things are my chicken issues on the ye ek tafano na romance script ni kok sajago na development ni kok sajago kichu kri haise TTA recibo ancholik party ni obdan tini je BJP ni Congress ni CPM ni MDC bud basaran lupeng tonero nang ang sana ni musung haise National Party khai অবদান তাম তুবখা Sheikh Shedul Autonomous District Council TUJS ni আন্দোলন বাই Sheikh Shedul তুব আঞ্চলিক পার্টি ni bisingte
Tini hanga ADC bot phaigang hangkai bot basoi MDC bata chana ke serang layo. Nini BJP ni bol. Nara apur to no sabule national party ro. Apur sabule Ashok bot to chai song hebar ro. Rokto dibo ADC dibo na. CPM ni ha. Na to lachi CPM ni jara XM dising thai ro. O Ashok khijanga song ro. Bui Ashok khijanga simi chu baksa CPM leader ro. Bumung ba am hai, chehra ba am hai, tomung ba am hai aji. So aban bagai kisa lasina ni bo serung di hai si. Dofa kono contribution khai me hang kai. Kono lab kre. Baro muni shunga ase hai. Tini jotesto bubagra chesta khai tongo jotesto bubagra fight khai tongo bubagra no sung jotesto logiri thanai thiasa logiri thanai hai si. Aban noro nung nai guarantee tai warranty no bising tin noro nung nai hai si. Tiket da maya abo matter ya. কিন্তু দফানি বাগে কন্ট্রিবিউশন সামং খাইনানি বাগে আইনো নন লুকরো সিনা হেসি নিনি সামং বাই নিনি বিহেভিয়ার বাই নন বুইহানি সিনি থাঙ্গো ওয়েদার নঙারন কোয়ালিটি হেসি তিনি যে কোনো জায়গাবো যে কোনো আন্দোলন খাইদি YTF TWF ত্রিপুরা মাঠা তেকুন করে জিরো কবর রোমান্স করে YTF TWF ত্রিপুরা মাঠা এখন যে কোনো আন্দোলন খাইদি বেবানো YTF TWF ত্রিপুরা মাঠা daik tole chini simnang tongsi no bobak ran simna daik tongsi je omon bai choba khaine ne dor ne kono se kri khara kono contribution kri khara political party sime hamjak la ye BJP khaipo CPM khaipo ha amte siming tonglai ola joralai thangai rigar khaitam la manai kichu la mani aise sabambai ang koina ni muchango pening na ni kono kokre kuno wana nangya sini coba sung mathagya ko haisi indefinite period ne baya phano sung tini sa government of Tripura official jang hoite sung nasing tongnai nasing man bising tei tomono amo sini to bagai sini kuno solution ribe hangkai sung joto district go talaria phano nangha block road block epan khane haisi karon this is too much sung belai buithung tok jakai haisi sangbo thangjana akai khetabo even kabangma not from Tripura community wanjai boson boro bhai sangna sau phung khai sau sumunong no support khayo nong ni je demand nong ni je naharmung nong ni greater Tripura land naharmung sungbo accept khayo sungbo hamjago nong ni demand no kabangma wanjai boro hamjai tong haisi kintu sini Tripura sarok se bujiya ambai haingo haisi kubi kok sanan thang kai abu kubi haisi kabangma chini mondol present ne tam kamo tong uneducated people kono sense kre mongni lokho mongni uddeshyo nakasa narmung budbasa ni bas te kun samia borok dofa tamui tong dofa borok lui tong bor kichu samia mane duri roi digira ya mungsa atulan au choli tong so banyo my dear people not to get any confused kuno confusion kokre no ni chinta tong de ta fa success na hese a poito sai bekhao metha tong de hese success na sung thancha ko tong hang kai injo sin thancha ko mo boisu bane chesta khai nai abusu sungna komjuri khai nai na hese amai kalai tong hang kai sin bai kuno profit ngla je kuno mantha se to sin greater Tripura lang Tripura se according to Tripura mo ta khaina no chimna benefit na ba sara Tripura ni Tripura sara benefit nai abu bogra na har mo hai so ase kok sawai no nang kok sana mo sungo buskang ni choba angkang angkai buskang sung choba khai pinai no ready tong hai si funuger nai bobagra ni warrior sok bom hai si asuk light likata wan sok tang government of Tripura sung no solution today haya gangkai ulo omoni daikto government of Tripura nai YTF TWF Tripura matha angla khaisi aw kisa kam ko khana ntung and even please pass this message to everyone let the people know what the truth is kubutamo lukrok sidang haisi hambai jotono bobak raglok thang
Di Pramotha YTF ti daulep ai lokta.